카즈니 기징숑 노록 사이드만 하용거 시니 트리푸라 하스테니 사이 파노 치콘 학터 이바 칸트리 똥고 흔의 트리푸라노 카리네르 그라디 인디아니 조트니 사이 하스테 치콘 고아 하스테니 사이 파노세 치콘 학터 똥고 하용거 하키에 학터록 리뭉 따모 학터록 하용니 보디콜로 글라이 ताई बसक डेभलप फाइदि हाक्टरक नतुयै सिलायानो हायंनि काइबा चिकनकुक हाक्टरनि इंटरेस्टिंग फैक्ट रकनो साना सकां ककबरक आइकिउ एजुकेशन नाय तंनाय खाजनि ताखुकताय फुक संनो लामसको सिनि प चैनेल हाके फाइदि सिलायसियानो हायंनि चिकनकुक काइबा हाक्टरक नतुयै सान मारिनो रिपाब्लिक अफ सान मारिनो ओंखा हायुंनि चिकनकुक हाक्टरनि बिसिंगो 5 नम्बर एबा 5th smallest country क्लायो हायुंग साना थांखे त्रिपुरानि राजाखर आगुलिनि साइफानोसे किसा चिकन सान मारिनो हाक्टर आगुलिनि आरि जतोवै तरमा 76.5 स्क्वायर किलोमीटर तर ताई ओ हाक्टरनि आरि जतोवै तरमा के 61.1 स्क्वायर किलोमीटर से तर ओ हाक्टर borokni mari belai ke kisa jotoi 34,000 che haktorni bororok o haktor Europe continent no klayo Italy haktor bai ari nanglaijak San Marino Chikon haktor hinphano bini sak baithangni government tai constitution tongo o haktor rang halokni haparo belai ke kaham hayungni jotoni slai gonang haktorni bisingo o haktor bo khobjago GDP per capita ni terms Tuvalu Haktor ke 4 নম্বর klayo hayungni Chikonkuk Haktor ni bisingo o Haktor Pacific Ocean ni tijlang kjaro bono agiwo Alik Island hnibo sinijago bini ari torma jotoi 26 square kilometer se toro borok bangma ke jotoi 11,000 se bango o Haktoro Tuvalu Haktor no British rule khlai tongmani kolok jora romoi phia paithago independent Haktor ungkha 1978 bisiwo Nauru Haktor hinke world's smallest country ni bisingo tham iba 3rd number klayo bini ari torma jotoi 21 square kilometer o Haktoro borok bangma iba population ke jotoi se 15,000 Haktor bo Chikon tai borok bo bilai kisa o Haktor Australia Haktor ni northeast babai bekha Pacific Ocean klayo Nauru Haktor kaisa Iceland no kokborok bai sana thangke tei kisarni hapung iba songdera hatai bo hwnei mano o Haktor ni tai kaisa sinimung ungkha o Haktor ni borok belai overweight borokni hilikna nangmani sai bara hilik tai o Haktor no hayungni second highest level type 2 diabetes manjak borok tongo Monaco the second smallest country in the world hayake hayungni Chikonkuk Haktor ni bisingo Monaco Haktor nuirem Chikonkuk Haktor o Haktor Europe continent no klayo tai bini ari tormani jotoi 2.1 square kilometer se toro Haktorni population jotoi 36,000 50,000 Phano se kaya phia o Haktor Chikontai borokisa hinphano belai ke gonang Haktor o Haktor gonang umani region rok ungkha o Haktoro gambling luxury goods tai service industry tongma bagai o Haktor belai ke gonang sajak abo simiya hayungni gobang kuk millionary tai billionary borokni nok o Monaco Haktorono gobang kuk Vatican City Vatican Haktor no hayungo jotoni silai Chikonkuk Haktor o Haktor no karite Chikon Haktor kri hayungo bono holisi hnibo sinijago tamni hinke o Chikonkuk Haktor no Catholic Church ni center tei pop iba Catholic dormoni pokhrok rok tai piris rok tongo Vatican City Europe continent no klayo bini ari torma jotoi 0.49 square kilometer se toro sana thangke Tripura Hasteni Chikonkuk Roa Wildlife Sanctuary ni sephano se Chikon o Haktor
जों साइमानो रवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ त्रिपुरा ओ गलायो फिया वेटिकन सिटी चिकनकुक हाक्टर हिनफानो वेटिकन सिटी बिलाइके रांगोनां ते इंडिपेंडेंट कान्ट्री अमरक नोंखा हायुंनि चिकनकुक काइबा हाक्तरक खा खलायो अ बिदुनि बिसिंतै गतालके स्रुमुं मांखाना हनै हाइके तमुंग न सिनि अ चैनल एबा भिडियोनि बिसिंतै आईक्यू लेवल बारि रथानि जेनेरेल नॉलेज न तै सि रथानि हिस्टोरी रकनो साइमान रथानि चुक्के ककबरक आईक्यू एजुकेशन चैनल न सब्सक्राइब खालायनानि ताइ शेयर खालायनानि खा खथरियावै ताबुक न सब्सक्राइब ताइ शेयर खालायति हामबाय।